жакшылар күндүлүү жерлештер. Бүгүн Австрияда 23 июль 2020 жылдың 30-32 градуска жук Үзі Австрияның улустары ары бери отпуска курорттордон амрап жүрлей берген. Давайте мен силерге мындай панорама берейин, көрөр кандай жараш бүгүн. Үзі. Бу жердин аты Урбан Лориц плац. Көрөр. Мен бийикте. Вот мындай жараш жерде. Кыскарта 1 минуттан тургунда мен силерге кучундап берейин. Бүгүнкү кучунун аматысы ол десе листок газетте ЛДПР партиянын депутаты Чебачакова кырлык чурт албаты глава Туткучева удура деп. Онда 16 пунктка жук тезистерди Чебачакова бою орустап жазап бичип билбес, ол неграмотный киши, стоянкада жатып турган. Онун улам мен бодосом 1-2 мың салкой ол мезе кой берип Алтайдын Шомону газеттин журналисти Семен Танытпасов оны орустап бичип койгон ол газетти чыгарарга. Ол кладбище, ол скотомогильник бурчумысын туткан. Онойдо ол сөөктөр үсе теремнени өл калан уголовник Байрышев Қолмой аялғада артызып қойған. Ол любовницасы Чечек Токов артқандарла қоша. Онан улам бирді Оморхор, добротное село деп айтты. Ондай Оморхор күйінім де жоқ, қырлық жұрт керегінде. Онан ол үзе төгін 16 пункты пичкүйенен YouTube каналда көрігір. Жақшы жүрігер, най дедігер.